Da ne zaboravimo, ono pre, ono tad, ono posle, ovo sad. Trebalo bi da bombardujete Srbe, Papa Jovan Pavle II. Srbi su narod bez zakona i bez vere. To je narod razbojnika i terorista, Jacques Chirac. Što se Srba tiče, to je danas jedan bolestan narod, general Jacques Cot. Srbi nisu naročito pametni. Srpska deca se više neće smejati. Lawrence Eagleberger, bivši državni sekretar SAD-a. Srbi trguju ljudskim organima svojih žrtava kako bi obezbedili novac za svoj rat. Trebalo bi da đavolski bombardujemo Beograd. Paul Jackson, urednik lista Calgary Sun. Srbe treba baciti na kolena. Klaus Kinkel, nemački ministar inostranih poslova. Srbi su zločinački dupeglavci, Richard Holbrooke. Srbi su dvodimenzionalan narod sa težnjom ka prostakluku. Životinje koriste svoje resurse znatno sređenije nego ovi naopaki stvorovi, čija pripadnost ljudskoj rasi je u velikom zakašnjenju. Sir Peter Justinov. Neka se Srbi podave u sopstvenom smradu. Helmut Kohl, nemački kancelar. Rat protiv Srba nije više samo vojni sukob. To je bitka između dobra i zla, između civilizacije i varvarstva. Tony Blair, britanski premijer. NATO rasrbljava, deserbizator. Rasistička antisrpska reklama za sprej koji uništava Gamad, Kanal Plus francuske televizije. Srbe treba spokojno bombardovati jer će sve brzo zaboraviti. Jane Shea, portparol NATO-a. Prošle nedelje imali smo 9 ubijenih Srba, ove nedelje 8. To je jasan napredak. Bernard Kouchner, šef civilne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji. Molim se da se vatra nebeska obruši na Srbe. Pierre, poznati francuski sveštenik, humanitarac. 2000 ubijenih, 79 ubijene dece, 50.000 projektila, 25.000 tona eksploziva, 60 srušenih mostova, 300 uništenih fabrika, 190 škola, 20 bolnica, 280.000 nešiptara raseljeno sa Kosova, 100 milijardi dolara materijalne štete, 15 tona osiromašenog uranijuma čije je vreme potpunog raspada 45 milijardi godina, 9.900 obolelih od kancerogenih oboljenja 1990. 40.000 obolelih od kancerogenih oboljenja 2015. Pamtim, ne zaboravljam, ne opraštam. 24.3.1999.